از سنت‌های دیگر نوروزی این گستردن خوان هفسین و هفشین میباشد که میان مردم ما رایج است. ولی آراسان خوان هفسین و هفشین رمزی بوده و حکمت زندگی و با آمادگی جشن نوروز میباشد. یکی از آیین‌های نوروزی برگزاری بازی‌های ورزشی سنتی میباشد. در این ایام پهلوانان در مسابقه‌های ورزشی اشتراک می‌نمایند. از همه مسابقه‌های معمول‌ترین ورزشی این گوشتین، بندکشی، چوگان‌بازی، دستخوابانی، اسب‌دوانی میباشد. این بازی‌های ورزشی در تمام گوشه و کنار کشور ما برپا میشوند. همینطور جوانان قوه بازو میسنجند و غالبان صاحب مکافات میگردند. همچنین در نوروز پایگاه اسب‌دوانی برگزار می شود. چابک سواری و چاواندازی و اسب‌دوانی از جمله سنت‌های قدیمی مردم تاجیک است که به خصوص در جشن نوروز برپا کرده می شود. امروز که نوروز جهانی شکوه و شهامت تازه دارد، این مسابقه ورزشی با ترتیب و نظام معین و جلب جوانان برگزار می گردد. وابسته به این نمود ورزش، چابک سواران از پای ذات تاجیکی و انگلیسی را بیشتر انتخاب نموده برای مسابقه آماده میکنند. البته غالبیت ورزشکاران در این نمود مسابقه به تیاری جدی آنها و خوش‌ذاتی اسب وابسته می باشد. مثلا در گذشته در چنین مسابقه ها اسبان ختلی را انتخاب می نمودند. آن زمان اسبان ختلی شهرت و آوازه زیاد داشتند و همه به آن مراق ظاهر می کردند. اسبان ختلی خیلی چالاک و زودرو و نیرومندند. بنابراین بیشتر این ذات اسب را برای مسابقه های ورزشی آماده می نمودند. امروز نیز به پرورش اسبان ختلی توجه بیشتر می باشد. محض صاحبان ذات اسبان ختلی در بیشتر مسابقه ها مظفر می گردند. نوروز جهانی امروز تجلی تازه دارد در تمام جهان. در ناحیه ما این چنین نوروز را با سطح بلند پیشواز می گیریم. از جمله بازی‌های ورزشی گذرانیده می شود، از جمله گوشتین‌های ملی از دوانی. امروز خرسند هستیم، شکرانه استقلالیت میکنیم که چنین وطن زیبا و آباد داریم. چنین جشن‌ها رو با تانتنه قید میکنیم. از دوانی یا گوشتنگیر از اون است که دوستی رفاقت بسیار پیدا شدن بین جوانان، رفت و آمد پیدا شدن. چنین ورزش‌ها که میگذاریم میتوانند تنروی سالم به جوانان بخشند. جوانان را این چنین دعوت میکنیم که آماده با نمودهای ورزش مشق تمرین کنند.
ҳамзамон дар наврӯз чорабинии оммавӣ баргузор мегардад. Дар байни ҷавонон гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ маҳз дар ин ҷашни оламафрӯз маъмул гардидааст. ҷавонони чусту чолок бо аспҳои зотӣ дар ин бозии варзишӣ қувваозмоӣ мекунанд ва беҳтарин иштирокчии бозӣ ғолиб дониста шуда сазовори мукофот мешавад. табиист ки ҳама суннату анъанаҳои наврӯзӣ рамзӣ буда ба воситаи баргузории чорабиниҳои варзишӣ боз ҳам беҳтар намудани тарбияи ҷавонон, обутоби ҷисмониву ташаккули ақлонию зеҳнӣ ва тақвият бахшидани тарбияи ватандӯстонаю пос доштани суннату оинҳои ниёгон аст. ҷавҳари ҷашни наврӯз ба ҳадафҳои муайяни ҷаҳоншиносӣ, худшиносию инсонпарварӣ нигаронида шудааст. ин мусобиқаи варзишӣ низ на танҳо бо мақсади қувваозмоии ҷавонон барпо мешавад, ҳамзамон ҷавонон сарҷамъона бо дилшодию фараҳ маҳорату чолокии худро нишон дода пайванди дӯстиашон қавитар мегардад. дар ин мусобиқа аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар човандозон ҷамъ меоянд ва қаблан барои иштирок дар он тайёрии ҷиддӣ мебинанд ки ин тамринҳояшон албатта кафили солимӣ ва ғолибияти онҳо дар ин бозии варзишӣ мегардад. аҳли қалам тараннумгарони наврӯзи оламафрӯзанд ки ҳама зебоию шукӯҳу шаҳомат ба ин оини ҷамшедиро тасвир намуданд. назму насри адибони оламшумури тоҷик дар васъи наврӯзи ҷаҳонӣ хело дилписанду гӯшнавозанд. наврӯз беҳтарин баҳона барои оғоз аст ва оғоз беҳтарин баҳона барои тарҳи нав рехтани зиндагӣ. умедворем ки наврӯзи имсола барои мардуми тоҷикистон ҳамроҳи худ корвони бахту саодату хушҳолиро армуғон меорад. китоби сабз ки бо худ баҳор меорад, навӣ ба фалсафаи рӯзгор меорад. ба синфхонаи гулҳо садои нарми насим ба ёд суҳбати омӯзгор меорад. дарахтҳо ба сари раҳ шукуфа мерезанд, шуниданд азизе гузор меорад. ба ҳар чӣ менигарӣ нав буд, баҳор ба зеҳн хаёли шоири покизакор меорад. гули рамидаи ман чун наёварам ки бод накати гулҳои пор меорад. тамом кун ғазалозар, тамом кун ғазалозар ки матни зеборо баҳор кори худаш дар шумор меорад. наврӯз буд оинаи фарри каёнӣ, вораставу озод зи ҳар кеш ки донӣ. наврӯз аз он кард шабу рӯз баробар, каз адл буд дар ҳама офоқ амонӣ. чун ӯ ки зи ҳар барги гуле гард равонад, бархезу бикун аз ҷигарат доғ равонӣ. булбул машаву нола макун аз гузари умр, омӯз зи гул фалсафаи хушгузаронӣ. бо вожаи наврӯзӣ лабханд шавад хат, таҳқиқи хазон номаи ранҷу нигаронӣ. наврӯз аё фалсафаи навшудани даҳр, наврӯз аё ҷашни ҷаҳониву ҷавонӣ. бо он ки яке кеш туро хеш надонист, хеши ҳамагоне ки писанди ҳамагонӣ. атса зад абр, гул аз хоби зимистон бархост, ҷом бар даст зи ҷо соқии мастон бархост. ресмон ранг заду духт чакам бар тани дашт, чӣ ҳунарҳо ки аз ин духтари борон бархост. чист ин сабзаи навхез, само аз шӯхӣ рехт обе ки ба тан мӯи биёбон бархост. барф гар деви сапед аст, натарсем ки боз гурзи хуршед ба каф рустами дастон бархост. то кай аз халқ бипӯшад ба алаф пистонаш, духтари хоҷ ки бо пайкари урён бархост. сардмеҳр аст чу фарзанд шавад мом ҳазин, об
از خانه یخ با دل گریان برخاست. با تماشای گل سرخ که آمد بیرون، گل سرخ ز درون سوی گریبان برخاست. هست آینه فرهنگ خراسان نوروز، دهر از جا به تماشای خراسان برخاست. наврӯз як ҷилваи рангину дилпазир ва зебоипарастии мардум аст. ин ҷашни фархунда рӯзи зебоиву шукуфоӣ, дилшодию меҳру муҳаббат мебошад. наврӯз ҷашни иттиҳоду ягонагӣ буда ҷанбаи ҳамагонӣ ва башарӣ дорад. яъне наврӯз дӯстию рафоқат ва ҳамдилии башарият аст. ин оини аҷдодӣ ҷашни азалию абадӣ ва мондагор мебошад. дар дарозои таърих наврӯз воситаи ҳамбастагии аҳли ҷомеа ва боиси ба ҳам наздик шудани фазои андешаи қавму миллатҳои гуногун гардидааст. дар воқеъ ин ҷашни ниёгон ҷавҳари ваҳдатофарӣ ва ҳикмати зиндагисоз дорад. яке аз суннатҳои наврӯзӣ ки дар тӯли қарнҳо пойбарҷо мондааст, ин лутфу дастгирии ниёзмандон мебошад. бо дастури пешвои миллат дар арафаи наврӯзи ҷаҳонӣ ба табақаи ниёзманди кишвар аз ҷониби шахсони саховатпеша ва корхонаву муассисаҳои дахлдор чун дастовези наврӯзӣ кӯмакҳои моддиву маънавӣ расонида мешавад. чунин иқдоми нек аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ба таълимгирандагони муассисаи давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятими ноҳияи ёвони вилояти хатлон амалӣ гардид. ба дастпарварони ин муассиса маводи ғизоӣ аз қабили равған, орд, шакар, меваю сабзавот, маҳсулоти ҷомашӯӣ ва тозагӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалия кӯмак расонида шуд. ҳамчунин дастархони ҷашнии наврӯзи дилафрӯз ороста гардид. нафаси тозаи наврӯз муборак бошад. чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад. ҳама ҷо хӯрамию тозаҷавонӣ бинам. ҷашни фархондаи фирӯз муборак бошад. ҷашни наврӯзи оламафрӯз ки рамзи баҳор ва навсозист ба сарзамини зебои тоҷикистон меояд. бо омадани наврӯзу баҳор чеҳраи ҳама гулҳои наврӯзӣ хандону шукуфон, қалбҳо чун офтоби оламораи фасли баҳор гарму равшан ва таби инсон чун насими наврӯзӣ хурсандибахш мегардад. яке аз анъанаҳои наврӯзӣ дасти кӯмак дароз намудан ба ниёзмандон аст. аз ҷониби сарпарасти муассиса вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ба тарбиягирандагони муассисаи давлатии таълимии мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи ёвон маводҳои хӯрока ва дастурхони ҷашнӣ оростанд. таълимгирандагони ин муассисаи таълимӣ барномаи фарҳангии ҷолиберо пешниҳоди меҳмонон карданд. шодию нишоти кӯдакону наврасон аз таҷлили ҷашни наврӯзи оламафрӯз афзун гардида ҳамагӣ шукрона аз фазои сулҳу субот ва дастгирию ғамхориҳои ҳукумати мамлакат менамуданд. ҳамзамон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон дар ин базми бошукӯҳ ба омӯзгорон ва тарбиятгирандагони фаъоли муассиса мукофоту ифтихорномаҳо супорида шуд. шукӯҳу шаҳомати наврӯз дар истиқболгирии дастпарварону омӯзгорони ин муассиса баръало эҳсос шуда ҳамаи суннату анъанаҳои наврӯзӣ риоя гардид. намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки маҳсули таълимгирандагони ин мактаб-интернат аст, хеле ҷолибу рангин буда аз завқи баланди онҳо дарак медиҳад. ҳамчунин оростани хони ҳафсину ҳафшин ки яке аз анъанаҳои наврӯз аст, риоя гардида буд. дар ин ҷашни бошукӯҳ аз ҷониби сарпарасти муассисаи давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятими ноҳияи ёвони вилояти хатлон, вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон таълимгирандагон бо табақу коса, пиёла ва дигар ашёи зарурӣ таъмин карда шуданд.
меҳмонони муассиса аз барномаи фарҳангии омоданамудаи кӯдакону наврасон болидарӯ гардида шарики шодиҳои ин дуструякон гардиданд. оинҳои наврӯзӣ ки аз насл ба насл омадааст, фалсафаи баробарӣ ва ҳамдилии инсонҳо, хайрхоҳиву накӯкорӣ мебошад. боиси хушнудист ки таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа ва асосии ҳукумати мамлакат маҳз ба табақаи ниёзманди кишвар, хоса ятимону барҷомондагон равона гардидааст. ин сиёсати хирадмандонаю дурандешона имкон дода ки тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо низ мавриди ғамхории давлату ҳукумат қарор дошта, ҳамаи шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи онҳо таъмин гардад. шукрона ки наврӯз дар фазои амну осоиши кишвари мо ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни ниёгон зуҳур кардааст. наврӯз ҷашни арзишмандтарини халқи тоҷик аст ки таъриху фарҳанги волою ғанӣ дорад. наврӯз дар воқеъ ҷашни шодию нишод ва ҳамдилию рафоқат аст. аз ин зебогии табиат аҳли пиру барно ба сайри чамани гулпӯш мебароянд. аз омадани наврӯз пеш аз ҳама кӯдакон ба иҷрои маросими шодии гулгардонӣ ва дигарҳо хабар медиҳанд. онҳо 1-2 ҳафта қабл аз наврӯз гурӯҳ шуда ба кӯҳу пуштаҳо рафта гулҳои баҳорӣ, сияҳгӯш ва гули зардакро чида ба диҳа меоранд ва хона ба хона гашта ба мардум сурудхонон муждаи омадани наврӯзро мерасонанд. соҳибхонаҳо гулҳоро бӯй кашидаву ба чашм мемоланд ва ба бачаҳо кулчаю қанду мавиз медиҳанд. баъдан духтарон кокулбофию усмакашӣ намуда рақсу сурудхонӣ мекунанд. мӯйҳоро майдабофӣ карда шумораи кокулҳоро аз ҳама зиёд то 40 адад мерасонанд. як бахши муҳими бозиҳои миллӣ ва мардумӣ бозиҳои кӯдакон мебошанд. ин бозиҳоро калонсолон ба кӯдакон ёд медиҳанд ва худи онҳо раванди бозиро идора карда онҳоро ба роҳи дуруст равона месозанд. дар ин бозиҳо калонсолон таронаҳо хонда суханҳои шӯхиомези кӯдакона мегӯянд ва ҳаракатҳои сода мекунанд. бозиҳои миллӣ ва мардумӣ барои рушди ақл, идрок, эҳсос, тахайюл, ирода, диққат, хотираи кӯдакону наврасон саҳми бузург мегузоранд. наврӯз ба ҳар хонадон файзу баракат меорад. аз рӯзгори осоиштаву осуда ва некрӯзиҳо пайғом мерасонад ва албатта ки ба кишоварзон оғози корро талқин мекунад. бале, ҷашни наврӯз ҷашни достон буда ҳамзамон ҳамеша ҷавон мебошад. наврӯз ҷашни покию озодагист ва ҳамин аст ки мардум анъанаи хонатакониро бо нияти рӯзгори осудаву бобаракат маҳз ба истиқболи ҷашни наврӯз анҷом медиҳанд. ҷашни наврӯз кӯҳантарин ва зеботарин ҷашни олам аст ки пайғом аз фасли зебои баҳор медиҳад. аз файзу нусрати наврӯз ҳама кошонаҳо пурнуру дилҳо саршори меҳру муҳаббат мешавад. расму оинҳои наврӯзӣ дорои рамзҳое мебошад ки аз бостон то ин замон ба зиндагии ҳар фарди созандаву ободгар ва некбин созгор аст.
наврӯз ҷашни покӣ ву озодагӣ аст ва яке аз анъанаҳои он ки бо номи хонатаконӣ маъмул аст, маҳз тозагию покиро талқин мекунад. ин маросими наврӯзиро қабл аз омадани наврӯзи дилафрӯз анҷом медиҳанд. мардум хона ва манзили зисти худро тоза намуда, ҳама ҷоро пок мекунанд. гулдухтарон бо фараҳу шодмонӣ дар рӯзҳои офтобӣ курпаву курпача ва ашёи хонаро бароварда, хонаро тозаю озода менамоянд. наврӯз рамзи покиву сурур буда ба ривоҷи маданияти заминдориву ободгарӣ мусоидат мекунад. агар анъанаи хонатаконӣ ва ё хонабарориро гулдухтарон анҷом диҳанд, мардон дар баробари онҳо ба нарм кардани бехи дарахтон, сафед кардани девору дарахтҳо ва дигар ободгариҳо ба истиқболи наврӯз тараддуд мебинанд. зеро наврӯз покию озодагии макони зисту ашёи рӯзгор ва ҳамзамон покии қалбу ботини инсонро тақозо менамояд. духтарон анъанаи хонатакониро риоя карда ба истиқболи наврӯзи оламафрӯз кошонаҳои худро тоза намуда, замири хешро аз кинаву адоват ва хушунату бадбинӣ пок мекунанду ин оини шоистаи наврӯзиро ба ҳама талқин менамоянд. зеро наврӯз дар тӯли қарнҳо ба инсонҳо чун фарҳанги волои ҳамёриву ҳамдилӣ ва ҳидоятгари накӯкориву хайрхоҳӣ хидмат кардааст. ин ҷашни бошукӯҳ ҷанбаҳои зиндагисози зиёде дорад, ки ҳамагӣ рамзию пурҳикмат ва омили муҳими таҳкими сулҳу ваҳдат ва дӯстиву рафоқат мебошад. борону ҳавои ватанам наврӯзӣ, гулҳои баҳору чаманам наврӯзӣ. ҳарфе ки барои ватанам мегӯям, дар ҳар нафаси дил заданам наврӯзӣ. бинандаи азиз, дар ин қисмати барнома суҳбате меороем бо Сайрам Воҳидова, омӯзгори коллеҷи технологияи фарматсевтии Тоҷикистон, ҳамзамон ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. агар зан модари тоҷикро ба наврӯз, ба баҳор ташбеҳ диҳем, хато намекунем, зеро зан низ мисли баҳор тозакору зебоиофар аст. ба истиқболи ҷашни наврӯз чӣ гуна омодагиҳо мебинанд ва барои эҳёи рушди ҳунарҳои мардумӣ чӣ тадбирҳоро роҳандозӣ мекунанд? дару девори ҷаҳон худ дару девори зан аст. кори дунё ҳама дар пайравии кори зан аст. нест ҷуз бори хасон бор ки мардон бикашанд. ғами дунёи наву кӯҳна ҳама бори зан аст. дар ҳақиқат با آمدی بهاری دلافروز طبیعت زیبا می شود. بهاری دلافروز با زیبایی های خود دل هر بیننده را تسخیر می نماید. از همین جهت زن را به بهار تشبیه می دهند که اگر در خانه زن نباشد زیبایی نیست، تازگی نیست. در عرفیت می گویند که در خانه که زن نیست بدان که یک سوزن نیست. به استقبال جشن نوروز فرخنده پی زنان و بانوان ناحیه یاوان همه ساله تیاری می‌بینند. پیش از همه در ناحیه در بین محله های جماعت شهرک و دهات آزمون تشکیل کرده می شود برای خوب گذراندن جشن نوروز. بنابر همین هم زنان محله ها آنچه هنری که دارند، چه از در طعام‌پزی و چه در هنرهای مردمی، همه وقت به نمایشگاه می‌برند. از قبیل کشیده دوزی ها، گل دوزی ها، زر دوزی ها، خلالگری، چه هنری که دارند آن را صرف می نمایند. از طعام‌های ملی باشد و پختن آش اوگرا، آش بریده، دلده، شیربین و دیگر خوراکایی که همچون سنت نوروزی استفاده برده می شود در همین جشن‌ها در یک جایگی آماده می کنند و از بین محله ها بهترین محله که در این آزمون ها جای می گیرد و نوروز ناحیوی پیشکش کرده می شود و در آنجا نیز غالبان محله هایی که در همین آزمون بین محله ها جا می گیرند از طرف ناحیه مکافات ها پیشنهاد کرده می شود. زنان تاجیک پاسدارنده سنت و انعنه‌های مردمی هستند.
همزمان کتابدوست و کتابخوان و خزینه‌دار گنجینه بزرگ فرهنگ پرقناوت ما میباشند. غالبیت شما در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. دلیل گفته‌های ماست. از دور معانی نیاگان یعنی آثار بی‌زوال ادیبان تاجیک چی برداشت دارید؟ در حقیقت زنان تاجیک صاحب معرفتند. خواه وی صاحب معلومات عالی باشد یا اینکه نباشد، زن وقتی که صاحب کودک می شود سری گهواره می شیند، علیه را از سنت های نیاگان برای فرزندش قرائت می کند و تمام آرزوی امید خود را در علی می گوید. از آن جمله من همچون آموزگار امسال در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی شرکت ورزیدم. در این دور من از آثار معاصر 100 غزل، 120 رباعی، 310 مصرع داستان، 382 مصرع دیگر شکل‌های شعری، 31 رمان، 41 پوست و 70 حکایه و آچرکون نویلا پیشنهادی اعضایان حکمان نمودم. و مسلم است که شاید دانش من، فهمش من بر این طلبات جواب بود که من در این آزمون صاحب جای سیم گردیدم. نوبهار آمد کجایی گل عذاری من بیا، می نگیر از من کناره بر کناری من بیا. لحظه از تو جدایی از برایم مشکل است، اختیارم رفت از دست ای قراری من بیا. به تو در چشمم ندارد رنگ و بوی این بهار، ای بهاری گلفشان و زرنثاری من بیا. عشق تو بال و پرم شد خیستم از جای خود، ترنه تنها قی کند پرواز یاری من بیا. همچون زنی صاحب معرفت و آموزگار صاحب کسب برای تربیت معنوی و در روحیه وطن دوستی به هوای رسانیدن نورسان و جوانان کدام تدبیرها را مهم شمارید؟ تربیت فرزند وظیفه نه تنها جمعیت حتی عائله است. مادری تاجیک وقتی که فرزند را به دنیا می آورد و باید او را درست تربیت نماید. با اظهار سپاس میگویم از شما برای ابراز اندیشه ها و برای اشتراک در برنامه صبح تاجیکستان. خوش آمدید. بینندگان عزیز یادآور میشویم که صحبت داشتیم با سایرام واحد و آموزگار کالج تکنولوژی فارماسیوتی تاجیکستان. همزمان غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. دیگر صفحه های جالب برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. در ادامه ما را همراه باشید. یکی از عنعنه‌های نوروزی این گلدوزی و زردوزی و دیگر هنرهای مردمی می باشد که گلدختران محصول دسترنج خود را به این جشن با شکوه به نمایش می گذارند. اینچنین کرتاهای چکن، اطلس، ادرس و تاقی‌های زردوزی را به بر کرده به نوروزگاه می روند و همراه دیگران باشد این جشن ملی را با شکوه شاهآمد با شادی تجلیل می نمایند. чакандӯзӣ яке аз намудҳои санъати бадеии амалӣ буда, ҳамчун шакли ҳунари бадеӣ яке аз навъҳои гулдӯзист. алоқамандии чакан бо наврӯз бисёр ҷолиб аст, зеро ҳамчун нави санъат бо рамзҳои хос ба наврӯз робита дорад ва чун либос зебу оро ва зинатбахши базмҳои наврӯзӣ мебошад. дар ин маврид вобастагӣ ба нақшро дар назар доранд. яъне чакан ин нақш аст. واژه چکن را فرهنگنامه‌های معتبر کهن چون برهان قاطع، غیاث‌اللغات، مدار، رشیدی، کشف شرح دادند. با گذشت ایام این نقش تکمیل یافته عنصرهای نو از قبیل دوره، ifode کننده آفتاب، رمز روشنایی و گرمی، گل‌های همیشه سبز، رمز ifode صداقت و احترام به سرزمین خویش و مانند اینها پیدا گردیدند. از این رو کاسه‌گل به صورت آفتاب نقش اساسی چکن است. امروز هنر چکندوزی و کشیده‌دوزی احیا گردیده رشد می‌یابد و گلدختران تاجیک کرته‌های چکن را دوخته به بر می‌کنند و به بزمگاه نوروزی می‌روند. چکن این لباسی قدیمی تاجیک بوده تا به امروز به ما آمده است. ما بانوان این هنرهای مردمی را از مادرانمان، مادرکلانمان آموخته تا امروز ما این را محصول دست خود کرده از اینها رزق روزی خودمان را پیش میبریم. از این منت داریم که پیشوای ملت این چونین چکن، اطلس، باز از نو احیا شده به دختران تاجیک
زنان تاجیک این را باز استفاده میبرند. چکن این خود رمزی تاجیکی است. دختران تاجیک را با چکن، اطلس، ادرس میشناسند. هر یک ملت به خود لباس خاص دارد. این چنین لباس ملی تاجیکی ما این چکن میباشد که دختران تاجیک را این چنین باز زیبا و خوشروی نشان میدهد. هر یک دختر تاجیک باید چکن دوزی را از خود کند و باید بعد نسل آینده چکن ما باید رود. پیش از آن که دختران خانه‌دار شوند، عائله برپا کنند، مادران وظیفه دارند که دختران خود را با لباس‌های ملی، این چنین درس‌های ملی آنها را یاد دهند و آماده سازند. طعام‌های ملی، لباس‌های ملی و همه آنها را تیار نموده بعد به عائله‌دار نمایند. در جشن نوروز چکن، اطلس، ادرس دختران زیادتر استفاده میبرند. ما زنان دختران این را استفاده برده در نوروزی در بهار بسیار مهنت دست ما به فروش می رود از سببی که در بهار این را بسیار استفاده میبرند. نوروز به هر خاندان فیض و برکت می آورد. از زندگی آسایشته و آسوده مژده می رساند و به همه شادی و نشاط می بخشد. پیر و برنا لباسهای ملی را به بر نموده به بزمگاه نوروزی می روند. هنرمندان هر یک محصول هنری خود را به نمایش می گذارند. یکی از هنرهای بانوان تاجی این رفیده دوزی و آستینچه دوزی و دوختن چاینک پوش می باشد. زنان هنروری ما بران می کوشند که همه هنرهای ملی ما تاجیکان رشد یابند و از نسل به نسل به میراث مانند. ما در جشن نوروز زنان جوانان من هنرهای قدیمی ملی را احیا کرده ادامه میدهیم و از جمله ما همین خیل رفیده ها را تیار میکنیم و در روزگار خویش استفاده میکنیم. این رفیده ها برای اصلا بستن کلچه ها و اینچنین برای بستن گردکچه ها، چپاتی ها که در معرکه ها ما استفاده میکنیم بیشتر و این رفیده ها باشد از یک نمود محصولات و یک نمود رستنی مشخور میگویم تیار کرده می شود که برای زیبا کردن آن ما با این را با پاپوری میگویند، گلدوزی میگویند، با دست و با پاپوری این را آرام میدهیم و همین طوری که گفتیم در جشن نوروز ما اینها را به نمایش میگذاریم تا که هنرهای خویش را، هنرهای ملی خود را به مردم نشان داده باشیم. این باشد چاینک پوش است که برای گرم نگاه داشتن همین چایهای خود ما این را تیار میکنیم و با بعد از آرایش دادن ما این را با دست میدوزیم و با آنها در خانه در روزگار خویش این را نیز ما استفاده میبریم. اینچنین ما برای جوان دختران عروس ها گوییم، گل عروسان وانه خیل دست پوشک ها تیار میکنیم که هنگام بستن نان در تنور استفاده می شود و این را من گل عروسان هنگام رفتن به خانه های خویش این را استفاده کنند. البته برای پیش بردن روزگار خویش می توانیم اینها را به بازار پیشنهاد نماییم و بر عوض مبلغ آنها باز بر خانه خود باز یگان وضع اقتصادی خود را ما بالا کنیم. نوروز رمز خویشتن‌شناسی و وطنداری و میهن‌پرستی ملت صاحب تمدن و صاحب فرهنگ ما می باشد. این جشن با شکوه آغاز زندگی تازه، ابتدای امید و آرزو، بخت و فرحمندی و احیای طبیعت است. نوروز به آستانه هر خاندان چون پیک شادی قدم می نهد. با آمدن نوروز در ضمیر ما پاکترین احساسات و والاترین امید و آرزوها بیدار می شود. شکرانه که نوروز عالم افروز با شکوه و جلال تازه در تاجیکستان و بیرون از آن تنتنه دارد. باعث افتخار و سربلندی ماست که نوروز به حیث جشن فلسفه حیات و حکمت زندگی داشته. جشن عدالت و رفاقت و صداقت و سخاوت و پر از فضیلت مقام جهانی را گرفته میان عالمیان پذیرفته شده است. ما اهل گروه ایجادی برنامه صبح تاجیکستان جشن نوروز را با تمام رسم و رسوم و با تمام تنتنه‌هایش در ناحیه یاوان ولایت ختلان پیشنهاد شما گرداندیم. تماشابینان عزیز، بگذار نوروز جهان‌آرا قلب‌های شما را از محبت سرشار نموده فیض و برکت بر خاندان هر یک شما بیارد.
و نیکروزی و سعادتمندی نصیبتان باشد. نوروزتان خجسته باد. نوروزی ملک پیری جان نوجوان شدم، رنگی کمانچو از پسی باران خوش آمده، رنگین کمانچو از پسی باران خوش آمده. ای دوستان به باغی گلفشان خوش آمده، گلفشان خوش آمده، در بوستان چو سروی خراما خوش آمده، خراما خوش آمده، در بوستان چو سروی خراما خوش آمده، خراما خوش آمده. از شاد سوی عالمی روشن بنم بهار، از شاد سوی عالمی روشن بنم بهار، بر خاندانی دولتی ساما خوش آمده، ساما خوش آمده، بر خاندانی دولتی ساما خوش آمده. خوش آمده، با خیلی دوستان و عزیزان خوش آمده، نوروز ملک پیری عجب نوجوان شدم، رنگین کمانچو از پسی باران خوش آمده، باران خوش آمده، رنگین کمانچو از پسی باران خوش آمده، باران خوش آمده، گلفشان خوش آمده، خراما خوش آمده، عزیزان خوش آمده، بهارا خوش آمده، عزیزان خوش آمده، بهارا خوش آمده. خواهم که زمان و دوری ساما باشد، هر گوشه این وطن گلستان باشد، ملت که کنون رسیده بر استقلال، خوشنودی خلق، خوشنودی خلق تاجیکستان باشد، گلستان باشد، خندان باشد، در کشور دل مهمان باشد، در کشور دل مهمان باشد.